watu walifanya kulingana na vile wamefunzwa. Akiruturura marakara make kuri gicunje kia atongoria gicigo-ini kia umbunge kia Imenti ya gatagati, mubunge Kirima Ngucine augite ni undu wa kieba kuona basari cia milioni tanyibiire 20 wabici-ini yake iria aciari maiyuragia indi matigiraga riri aciari ingi maragirika gukinyira mbeca ici cia kumabura njeki matura-ini. Ngikuja kwa ofisi yangu ina checks nyingi sana zile zimelala hapo, na ni za kutoka 2020 wakati wa COVID mpaka 2022. Hakuna mwaka weza kusema checks zilikujua zote. Ngucine acakaite akiuga nyingi cia basari ici ni cia kuma mwaka wa 2020, agikuwa ni aciari metigirire kuingirana na muingi magicigira amu ni bindi mututhuko wa murimu wa COVID-19 wari wajia kwiyenjera meri bururi-ini. But still you find that mzazi aliomba, unapigia simu chief simu, unapigia assistant chief simu awatafute, na anakuambia huyu mzazi alisema atakujia, alisema nafikiri ni uzembe, uvivu. Hiyo ni moja ili na contribute. Mubunge uyu oritie aciari gwikinyage micemanini ya muingi na ya uthii wa nambere kuona kaingi ni kuthirikari yonagira mieke ya kwanirira maundu ma ukuria na motungata maria mabeanagwo ni thirikari. Watu wetu wakati unawaitia maendeleo wanakataa, hata ukiwaita mkutano ya maendeleo wanakataa, lakini ukiwaita mkutano ya majishi wanakuja wote. Ukiwaita mkutano ya kukunywa pombe wanakuja wote, na ukiwaita mkutano ya kukura ya harusi wanakuja wote, lakini ya maendeleo sijui kwa nini wanapendanga kurudi nyuma. Ibida-ini riu mutongoria uyu ni abete aciari aria matagirite ceki ciao mukana, akiuga maya gutacukia ikinya ria gutwara ceki ici thukuru-ini kuria arutwo ya mathomagira kungituika aciari ni mekuthi na mbere na kubuthiriria. Ngiribotera Inooro TV, njitago Masi Wadia wa Muriithi.